Nijang Karbianong Longkido KPLT Aboha Kachipripon. KPLT designated Kem Kolonga Longkido Dongka Mukam Pen Kahino 6 km Longki Damtang Surihini Rakri Sipen KPLT Song Sing Ponsi Piningan Surihina Inkoresian Ki Chitini Pai Kristi Rekep Arnian Ki Boha Kachiprimati Campfire Pono Pinyaring Kang Sampor Pai Hinira Chitima Porpen Kolonga KPLT Kemalong Campfire Mati Kem Kachipriani Pura Maikang Padopon Lepen Bang Swalong Kachitongnun Chairman Don Rikramsa Kaduka Wepen Paroke Tomla Narkep ke dress lapen CNC atur Hansia tum sitame chitong don pen KPLT lama sitame Don Rikramsa pen pasun ponsi Karlitang tumpan sitame chikimo asai dengpon Lepen derapi KPLT along temra peratum pinangan ing samjin pen coran insan jolin pen ing samjin pen si mai pachun pon anbarta pini pen ke KPLT chairman Don Rikramsa pen pherangkya mai ke phalong nang pachuni dona tengki campfire at lokwa mat sita nilito phan case ke doan withdraw nang jipusi Kithikiding Caribbean Autonomous Council, Central Government, Assam Government at Tumpat, Juningli Padapon. Dongkamu Kampen, di Kanto Terang Report, Kabidede News. Hello, ni tum non KPLT kita tang bukan sorry penira crazy. Hal sebut hak nampak hello. Yang bom lo, yang cisong bom lo, dan hitam pini, mana bangke isi KPLT susharben, res Caribbean long kolonga, dan bulang pamaji. Kasi pini ani hitam, lapang swap kem hitam isben kurilo, dan hitam lapang swap kem kacip fida. Bon si tamen itong non kiwa-ibang kanitong isya committee katisingdo United committee katisingdo depende ng society katisingdo jadi itong ako sa parang namin itong implement ta itong singkipon bambi pero sa implement panabang ito ke success lagi depende central government pan panam Assam government pan itong singkipon bambi Atau itu hal implement lagi, masih perabjin lagi dan implement lagi. Pasti ini tem KPLT apa namanya? Central government, Assam government pantat ini dulu. Pasti terjetik tapi tem cingkit saya pun banjir. Pasti ini tem aku Islam lalu itu hidas doan sistemik central government pen Assam government sistemik untuk menolak penagi, menang cerap lagi. Nacing pampunan kasi iti KPLT penting dilo pen tas ini temak yes doan sa tami bangso kes tami temhan business udan di kasi di pachinilo central penting asam kumin kan kacunili padikrin pala kasi angdong adi temak kidas tami officers tami kesa pita kabante pinana kisum aki boy akaturason si bangso sailong bukon sila selesai bang kini teman ke unvet lagi si tabang so kesa putar bang ini teman yang business district lagi masih Assam government pani curi ni parpigo jong sila so kes aput hak jong si teman business itu teman isi akis sun tipi di posisi teman kata plus ni teman aku cuma tatro ni teman kidas doa sistem kisiman ke department doan sistemi forest department penceglo dan kapre glon ordalong first long sistemi item han nang lang panagi dan nang rap nang poposi item KPLT sekarang membangun begitu di tempat itu asal government dan central government itu nilo plus ilitom isibang kalalo ini tumumpan som thrap isibang item kachitrap chingwai sar kisai chingwai sar pen item chitopon lo sila sa put hak bangte aso ikot kachitok bang item karya khei phan lukson si pusi mathadam si chitopon lo Hala close 2.3 along je 50 seat pen pangkep ke all communities aku thang itu mungkin pencedon dan malam itu masuk plus
sit ke pot puthak la nang ke la so non mane sankur kar bera to la ke ning bi nang la ke akal son thang ta be Lapuson karbia pan karbia khai pan kanukson kithe dongi lapuson abim. ta so aputha la bang kar bia ke phane ke lok son thang ta bi ate item ko chidda mateng ko te ta sila so sit ke ba puthak open for all ta so puthak bang te kar bia ke phane ke lok son abi item ko chidda mateng item tan mat chini ek pen som thok pen chingwa chin sai ek pen si Cikroisa lo, central government na asam lo la ni tum kipel tis her kencing lo som thara ka pedra sistemi apas tu gela pe akan hak thang tabe tapen ciklo yom nam ke isi pudam pate sori thra silori tapen ala Nikanan panlo la baka. ne ti nikan gi thoma nikan gi thom ke leke ciklo yom nam Non ke nani tuma song bang lapu cipri daglo la sikedar soman pine government pen kapre goreng war sai pie pan pachini ma government ni pen nani tum basic Asal all government puno central government puno labange isi kering awar sadang lelo ni temang akidas panke lelo lasi cikto jono ke suri thok bang ke lake sidari ke doko masi central government pen asam government cicak masa ka cicak acting si lake doana ke dar phamni pachini do gas unpar bang ke hala isi doda kidas long pen lakhi masalah mang laki isi pid do sila sa fis pid bang le bawet ko hala kacang hong seksi la bang ke suri thok bang ke lake aci ko jan bang si pun ko kasi central government pen asam government ke ciparai kon close 2.3 long la bang so putha kapre organization la pen cheng lo party position party tum ta me chi song ba ma putha ni tum hin pen pilo ko central government asam government system ini tempat cingke cikan kini temke artikel put kori internet cahang hele put temke artikel put kori penumbas tek internet cahang hele apa lah sekarang kena pedak ni kesi pedak cingke put cikan ko to tele si ni temke nani te tapi lah so put kori hari ni macam itu cahang tu tapi ini temakam tapi ini temlong vek lagi apa nang di TikTok kan pilih sang bami pesi ada ke cingwa cing saya dan itu cing orang ko song